Allah akan beri hidayah kepada dia untuk berdoa. Kita yang angkat tangan kepada Allah ni, jangan kita risau. Bila kita baca doa, Tuhan terima ke tak? Allah kabul. Apabila Allah nak terima doa kita, disebabkan Allah nak terima doa kita lah, dia taufikkan kepada kita untuk berdoa. Sekiranya Allah tak mau dengar doa kita, sekiranya Allah Ta'ala tak mau kabulkan doa kita, kita takkan rasa nak berdoa kepada Allah Ta'ala. Itu kata Abdullah bin Abbas. Apa makna dia? Maknanya setiap kali kita angkat tangan kepada Allah Ta'ala, yakinlah doa kita dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Nabi kita bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hadis kursi, Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah Ta'ala, aku di sisi sangkaan hamba-hambaku kepadaku. Kalau kita sangka buruk pada Allah, buruklah Tuhan bagi. Kalau kita sangka baik pada Allah, sepanjang masa, baiklah Allah Ta'ala bagi. Orang tanya kita, Kak, macam mana apa pergi umrah hari tu? Seronok tak pergi umrah hari tu? Alah, tak best lah, mutawif kami cakap panjang sangat lah. Nanti buruklah Tuhan bagi. Orang tanya kepada kita, Kak, macam mana sakit? Okey ke? Aduh, letih lah, lengah lah, nak kena makan ubat banyak lah. Itu tuan-tuan tanda orang yang tidak mensyukuri atas pemberian Allah kepadanya. Orang yang baik, orang yang sangka baik pada Allah, bila orang tanya kita macam mana sakit, okey ke? Walaupun sakit, Alhamdulillah, bolehlah, Alhamdulillah. Dia mendatangkan sangka baik orang kepada Allah. Bukan saja dia sangka baik, orang pun akan sangka baik kepada Allah. Kita bayangkan kalau orang tanya kita macam mana susah hidup, kita duk mengadu, hidup ni susah, saya ni miskin. Akhirnya orang tu akan sangka buruk kepada Allah Ta'ala. Allah ni duk bagi dia miskin. Sebab tu jangan keluar ucapan daripada mulut kita perkara-perkara yang akan membuatkan bila orang dengar, boleh jadi mendengar perkara yang boleh jadi mendatangkan hatinya sangka buruk pada Allah Ta'ala. Kita tak sangka, kita tak tahu. Sebab itulah keluarkanlah daripada lidah kita ini, bila orang tanya apa khabar, sihat ke? Alhamdulillah. Walaupun sakit, Alhamdulillah. Tengok Nabi Ayub AS. Nabi Ayub ni kakinya tu macam mana, sakit tak sakit Nabi Ayub ni. Ditinggalkan isteri, anaknya meninggal dunia, rumahnya terbakar. Sakit tak kira lah Nabi Ayub ni sakit sangat. Tapi bila orang tanya, wahai Nabi Ayub, sakit ke tak? Kamu baca doa apa kepada Allah Ta'ala? Dia kata apa? Dia puji Allah. Nabi Ayub ni lagi sakit, lagi puji Allah. Kita lagi sakit, lagi duk apa? Aduh, satu kampung tau. Kita kena tutup, kena jaga. Apa kata Nabi Ayub? Allah Ta'ala puji Nabi Ayub. Tengok dalam surah Al-Anbiya ayat 83. Saya ingat saya lah 83, tak ada silap. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadur. Ketika mana Nabi Ayub ditimpa sakit, apa kata dia? Kalau kita nak pergi cari doktor, ya Allah sembuhkanlah aku, ya Allah. Apa kata Nabi Ayub? Dia tak kata pun, ya Allah ishfini, ya Allah. Tak. Iznada rabbahu anni massani yadur. Ketika mana Nabi Ayub mengadu kepada Allah Ta'ala tentang kesakitannya, dia kata macam mana? Wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, engkau lah yang maha penyayang di antara yang penyayang. Dia memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Taktik dan cara Nabi Ayub nak sembuh, nak makrifat kepada Allah, nak mempraktikkan makrifatnya kepada Allah Ta'ala, dia memuji Allah. Tuan-tuan tengok, Allah Ta'ala suruh kita puji dia berapa tempat? Banyak tempat. Antara contohnya Allah Ta'ala perintah kepada kita untuk puji Allah, barulah boleh minta. Puji dulu. Kamu nak daripada aku, kamu kena puji aku dulu, kata Allah Ta'ala. Mana dia? Bismillahirrahmanirrahim, puji. Alhamdulillahirabbil alamin, puji. Ar-Rahmanirrahim, puji. Maliki yaumiddin, puji. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, puji. Lepas puji 5 kali, ihdinas sirat. 5 kali puji, barulah mohon sekali. 5 kali puji, barulah minta pada Allah, mohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.